Nirukire ruthangi rukirira ntuku ya Juma tariki ni 26 mweri wa kenda mwaka ni 2025 nkeregera muleithiri wa Miru TV uri sasa wa okura konde ulaithiritie hore kaiteneka katuleithiri jara yari kirima ngatheti na njerene cia kwandiri na ngatheti ya The Standard na tukiambia nende mantera yakiri urito kikaratasi neka kambere kona aki bishop wa kanisa ya Anglican Church of Kenya nombete kwethira bakionani bombete kwethira bakionania kuria kwanirwa kuona nto bwa thirikari ya Kenya kwanza nikirama kuwa Akenya nibetite na mbere kuinyilika ni ngarama kana ni witia kwa muturire kuringana nabo kuri na unemployment kana ndukimbithi kwithira bayachia ngwe na kumania na kinya rwangira kithomo wachia mbesa utungata burabo tibatire kiri ugima bwa mwiri na mantu yangi ya kathumba yarabo bethirite bakiriana nayo kana bakionania batianiri nayo kumania na thirikari kuringana na utuntu iria burabo bwithitwe ni rwangirwa Infotrack Akenya isunse kia 57 kuma kiriana nthigurune ya Kenya bogwite nthiguru ya Kenya ititite bura kubatere nonto bakwithira nonto bogoti bura bwithirite bakirita unkumania utungata botibatere kirirwa ngirogima bwa mwiri ndukimbithi na kinya ndukimbithi kwithira bayasia ngwe karatasi ne katwili ni kuona nja kana siari na barabombere kwithira baita uturobo kaitene kama andamano yandukimbithi kana jenzis bakiriana na thirikari ni bakonda nende kwithira baikirwa kiri kamiti irethuri ya kubwithia compensation kana kwithira bakiria nja cia barabombere kwithira baita uturobo kiri maandamano ya the families who lost their loved ones during 2024 and 2025 demonstrations have declined their exclusion from the Professor Makau Mutua led panel of experts tasked with overseeing compensation. Njaisi siete sikionania kuria kwanirwa kwa ni kamiti ira itithitwe na mbere ni Professor Makau Mutua. Tundi rono ruraruri karatasi katwilikire ngatheti ya The Standard. Bishop says drop in price of unga is not enough as Kenyans struggle. Atumiria bangai kana bishops nebo wite kuini kwa mbesa kwa mauri ya mutu kutiani nonto a Kenya no kabetite na mbere kuangaika boni kumania na atumiria bakanisa ya Anglican. The Anglican Church has raised alarm over the high cost of living that is pushing citizens to the edge, even as the Kenya Kwanza government maintains the economy as stabilized. Speaking on that during the 27th ordinary session of the Province Synod, Archbishop Ombeto kwethira akiaria kiri muchemanio jwa kanisa ya Anglican. Arabaitete mantu kathumba yara bakona yatitite na mbere kiri thirikari ya Rais William Ruto yario hwakibwa ngui constitution and governance, economic outlook and corruption, human life and dignity, health sector challenges, education crisis, church governance policies na mantu yangi kathumba irabone bakonania kana bawite batianiri niyo kumania kana kiri thirikari ya Rais William Ruto. Jubilee to decide its fate today as Uhuru Delegates Conference. Kiama kia Jubilee naendiki komba kwithira
kikiwa murungamo yakyo uri kwirigiri kwithira kuri na conference iria ikithira itongoretwe ni wari rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Lakini ruono rura ruri karatasine katu tandatu kiri ngathiti ya The Standard. Karatasine kamonja nkona police admit officer died in Haiti, claim relatives were briefed. Kuringana na maabithaa ba borithi kuri na abithaa borithi ura kuma Kenya ura wakwirire nthigurune ya Haiti. Ende maabithaa ba borithi bariwa nibombere kwithira bakimenyethia nja ya abithaa wa borithi. Ende kuringana na njeu batombere kwithira bakimenyethua na bombere kwithira bakiona mantu ya mutandaone kana bombere kwithira bakiona mwana wao na bombere kwithira haita uturo bo mutandaone. Endu batombere kwithira bakimenyethua ni rwangiru rwa borithi. The officer relatives said they had been kept in the dark since March when they were informed that he was missing. Kuringana na nja abithaa wa borithi urani Kabiru mtu ombere kwithira kana when they were informed that he was ombere kwithira bakirwa kaombere kwithira akiura endu abithaa wa borithi katere uturo bwawe. Karatasine katunana ni kuona mantu yakonie IEBC bombete kwithira bakiwa IEBC rules out boundaries review before 2027, 6.57 billion for polls. Rangiro IEBC nende niruwite kulaithiria miaka kurienda siringi 57 billion. Nindi ruono rurari karatasine tunana. Wenda kusonera yangi kana wenda kwithomera yangi nkuluki mba kwithira ukiwatira ngatheti ya The Standard. Weta kuraya nchokerete na ngatheti ya The Daily Nation. Hivyo sana mulaithire nontu vaita na mbere kurumira Miru TV gucokera nindi na ngatheti ya The Standard. Mantu ya kiriurito karatasine ka mbere kiri ngatheti ya The Daily Nation nikuona antu bara bombere kwithira bakithula ati kuri wamba bara boitite na mbere kirisha ni bombete kwithira baita baki lose twanya to kana baki butongwe nkona Andrew Rotich ora ni auditor bombete kwithira nende ora bombere kwithira akithula kana akithura wamba bara boitite na mbere kirisha ara nende sibitari ngiri umwe na maana ya thatu chombere kwithira ikitabora ikingwa kana sikiro tumira SHA kana ikirongika kana utumiri bwa SHA bo insurance ya SHA bo bukirongi kwa kiri masibitari ya nende Rotich yani auditor na obete kwithira ari kana ari watine bwa kwithira akilus ngui yawe. Rundi watu kuona karatasine katuna na tutano. Karatasine ka 17 ni kuona bura MCS bombete kubetite na mbere kwithira baki enyangia mbesa cia Kenya ukilukira ngendo cia au kana ndiunga cia au nthigurune ya Kenya na kinya ome ya nthiguru. Runi watu kwamba kwithira tukiona karatasine ka 17. Karatasine ka mwanja why IEBC won't create new electoral units ahead of 2027
sports karatasi-inĩ ka monthe tukethira tukiona nontu rwang'i rwa IEBC rutiumba kwithira rukirilaithiria mianka mbere ya kithurano kia mwaka wa 2027. Karatasi-inĩ ka tuthatu tukona rwono rwa mwiri rwa muntu mwekuru umwe ruria ruraikirwe ituone kia borisi rukaria paso. Riu rwono ruria tukona karatasi-inĩ ka tuthatu. Karatasi-inĩ ka 10 tukethira tukiona rwono rukonie maskuru public schools uria ciumbite kwithira uria cirirwirwone kana public schools ciitite na mbere na kwangaika nontu itina mbesa cia kwana. Ruu ni rwono ruria tukona karatasi-inĩ ka 10. Karatasi-inĩ ka 2 nikuona rags and uniform. Maabithaa ba borithi bara bombite kwithira bakia the 2-week fights that Elvis Musyoka put up in the intensive care unit nibombite maabithaa ba borithi nibombite kwithira bakithukira nchambe imwe kumenyekana ya Elvis Musyoka uria nendikaite neka ari ICU nyuma kumba kwithirwa akiurwa ni maabithaa ba borithi na mwanka aomba kwithira nendi aikwa ICU na bomba kwithira bakia into biawe. The Directorate of Criminal Investigations DCI has arrested 8 police officers based in Kisumu County. Maabithaa ba DCI nibombite kwithira baikira mpine borisi banana kuma kaunti ya Kisumu baraba kuringithanwa na wamba kana na kumba kwithira bakiura nchambe kumenyekana ya Elvis Musyoka na kinya kumwiyira kana kinya kuiya into biawe. The police officers were taken into custody on Monday evening and being held at Kisumu Central Police Station. Maabithaa ba borithi baba kuringanithwa na unyumo bo bombere kwithira bakiwatwa Jumatatu ugoro ara nendi betite kwithirwa bakibwithirwa usonkone. Ii ni mbicha itibuyu kumania na maabithaa ba borithi nontu maabithaa ba borithi nibanyuire muma ya kumba kwithira baitukaria endo nibo bakumba kwithira nibo baita na mbere kwithira bakitunyamaria. Nuni ruri karatasi-inĩ ka 2 kiringathĩti ya The Daily Nation. Karatasi-inĩ ka 3 nikuona rwono rwa mwiri jwa muntu muka ukumenyekana Yana Wanjiku wa miaka 53 uria mwiri jwayo irombere kwithira yukinyithwa ituone kia borisi jukari ya Paso. Detectives in Murang'a have arrested 4 people. Anto bana kuma nteru cha Murang'a nibombete kwithira nendi baikirwa mpine ario taxi driver uria wombere kwithira aikamata mwiri juju kari ya Paso na ukinyithie tuone kia borisi ito kia borisi kira ni Kang'ari Police Station. Amwe na wari mukuru wa mwekuru na kinya nthaka ciawe igili amwe na taxi driver nibombite kwithira nendi baikirwa mpine kumania na ikarika kana nendi moro-ina wa mwekuru nambite kwithira akiwa Wanjiku nambite kwithira aisaka kana akinyamarwa ni gender kana ikilukira gender based violence kwa kaita untu bra nende bwatumire arauma njewe nara auri neta nende kukombora nyumba. Runi rwono rurariri karatasi-inĩ ka tuthatu. O karatasi-inĩ gaka tuthatu nkuona kin of officer killed in Haiti accused of heartlessness.
bara nja ya abitha wa borithi okuma nthiguru ya Kenya ura watera uturo bwawe nthigurune ya iti nibombete kwithira bakimeneria thirikari nontu batombere kwithira bakimenyethwa mwana wao komba kwithira aita uturo bwawe endu bombere kwithira bakiona mantu ya mutandaone Nuru ndono rarere karatasine katodatu. Karatasine katona kona anto kathomba kiri barabombera kwithira bakithila wamba borapotite na mbere borapotite na mbere kirisha bari watine bwa kwithira bakibutongwe Mr. Rotich and two other deputy directors Rotich urani auditor amwe na Ruben Mutui Mutura urani county coordination na Lima Kuraisane urani provider management batumbete kwithira bakia short distance kiri interviews ira chumbete kwithira kana kiri interviews nyuma ya koti kuwa nende mabitha aritingweba baombe kwithira bakithurwa kana bakiwa ngui kubwero aritingweba baombere kwithira bakiwa ngui mwakeno uyu mweri jwa April tariki 17 na nende nibombete kwithira baita gwicho CEO Masi Mwangangi amwandika ngatheti nambite kwithira aiswana na Masi Mwangangi nonto kumurio nonto anto baba tumbite kwithira bakia short distance kiri interview endu Masi Mwangangi atumbite kwithira yukia yemo sio Doni rona rore karatasine katona na kinya karatasine katutano karatasine katutandatu niko kuona ni bura akinya bana kiri batano bona ni bawite kana bona ni tie kuria kwaniro ko na kuwa ni thirikari ya Rais William Ruto na kuwa nthiguru ya Kenya itete poya bone kuringana na utuntu iria burapo kwithitwe ni Infotrack okuma ka mweri nejwa August 13 tariki 13 na kinya tariki 14 mwaka yojwa 2025 shows that 57% of Kenyans believe the country and President William Ruto is grappling with high cost of living worsened by overtaxation. Isunzi kia 57% kuma kiriana kia Kenya nibona nitene ndipatia niri thirikari ya William Ruto nonto bowitia kwa muturire lakini wote burabo kubahomba kwithira bakita karatasi kamwanja niko kuonania mantu yakone ura MCs nende batite twanya tuona kwamba kwithira bakiromba ite bia bunge kiri by election ira yerigiri kubwithika tariki 27 mweri ijwa Novemba Wanderers ario Newton Kariuki Ndwiga kuma mumiji ndani kanireri Mbui are both in the Bere North seat, while West Cabras MCA David Azman Dakwa is vying for Malava. The controversy system from Article 9 Nibombe MCs ba nibombe takwithira bakiuna watho kuringana na Article 99 of the Constitution ira yombete kwithira can disqualify antu barabara utangariane kana MCAs kwithira bakiromba itibia MP ori na bari itine okaratasi nekaka mwanja nikuona niki itumi IBC itiomba kwithira ikileithiria mianka mbere ya mwakene ya 2027 barua nende
kuleithire mwanka process irenda miaka 2 wita miaka 3 kuleithire miaka ni wandi kumba kwithira kulele wandire batire kwithira ikiwatanithwa na wandi ingi kana kinya icio mbunge kwithira kikiwatanithwa na icio mbunge kengi nende IBC bowite nende batumba kwithira bakileithiria miaka nonto batina kaita process irenda miaka 2 wita miaka 3. Karatasi nekatonana ni kukuonania mpathu iria ciithite na mbere kiri narantere cia Kasipul uri na kiama kia ODM kithite na mbere na nominations na rotongorete kuona ni ntaka ya wari MP Charles Ong'ondo Were ura wombere kwithira aitotoro bwawe na kuona ntaka yawe kiri nomination cia ODM no tongorete kumenyekana ya Boyd Were arina 18,210 votes. Newton Uganda ankona Nobeli arina vote 337 kathiatiro ni Ndano Kindo arina 621 kathiatiro ni Dr. Atelo Toman arina 463 na George Otieno arina 396. Karatasi neka 10 ni kukuona nobura skuru ciithite na mbere kwangaika nonto boba cia mbeca cia kwana uri bierio bia Kenya Junior Secondary Education Assessment irani KGSE na Kenya KPSEA irani KPSEA na Kenya KCSE uri bieregiri kwithira bikibwithwa bieregiri kwithira bikambiirwa mweri twitite October tariki 21 ende ndi kuonania public schools itena mbete cia kwana chigomba kwithira inyikiura materials cia kubwithia practicals. Karatasi nekaka ke 10 nikona bisa ya Archbishop Jackson Ole Sapit ura no kuma kanisani ya Anglican Church of Kenya. Kanisa nende ni ombete kwithira itambitwa kiri thirikari kwithira ikiolelia rwangi rogi baba mwire na Kenya maskuru. Ndio narare karatasi ne ka 10. Karatasi neke 12 nikuona nende koti ni ritite watho ati musara jua manasi siombe kwithira yuki tegerwa. A court has ordered the government to harmonize the salaries of nurses doing contract. A court ni kwenda nende misara ya manasi barabedile bakiandikwa under contract kaitene ka COVID-19 kwithira ikiana misara yoyombe kwithira ikiana na nurses barabandiki permanent. The court papers show that the PCAs will fund the 2,500 UHC nurses a consolidated salary package of 50,000 for diploma holders. Nurses barabari na diploma kurerekana beli bakari wa 50,000 na nurses barabari na certificate bebe kwithira bakiri wa 40,000 uri barabandiki permanent entry level ni 80,000 na barabari na certificate na ngiria na witia 120,000 ke barabari na diploma. Ni rondo rere karatasi ne kai 12. Counties blow shillings 6.2 billion on trips as development lags. Ni kukuona ni bora ma counties yombete kwithira kana MCs bombete kwithira bakienyangia mbeca cia a Kenya okilukira ngendo cia nthiguru ya Kenya na Kenya
ome ya nthiguru ira ni 16.2 billion ira bombete kwithira baitumira kiri trips. Ruu ni ruono ruria ruri karatasi-ini ka 17 na buu ni kuringana na mutali wa mathabu ura ni Daktari Margaret Nyakango. Ni mantu iria umbatire kwithira ukimenya kana mantu iria umbatire kwithira ukimenya kiri ngatheti ya The Daily Nation rukiri rorware. Ithira wina kaita kakea mbitawa Tiri Babu.